Kardom pini bertarjik tha pini prime time news chan bang pini lit monitoron pi aprang si bertang ton pen chupajur midam de aprang bertang kung pi arjik tha. Manja National Highway 36 along Onglong hampang asong atong pen tree farm bila putak to warangka kita dopon. Dang mukak mahamaya lokimon adawana longta indeng troke braketom angdeng lokimon karchu kita London. Ni hang longri baptist riso kerjang kaje langamai pen kater people si point keresi yukem kipedopon. Bertang kung piar jik jadi pet putat bertang ton pen chipajur midam snang. Lumbajong constituency ki parlo Manja National Highway 36 along Songkre poso se ampanga songatom chingrom pet pen tree farm bela putha kache song deng pon pen tovar ke rangkha pon. Lumbajong constituency ki parlo Manja National Highway 36 thana tunghet along CPIML pen jalin ponsi Songkre poso se ampanga songatom chirap chitodun pen tovar ke rangkha padopon lagi Indian kang pia long kedam tang aningkan singkan surini ra ingkoi scraping of tree farm bela putha corruption pen Modia Sorkar CN dek nang jipu sodak pen kacesong padopon lapen thula bangso kacesong ke padopo mahut Manja police sai kiatun kacesong abak pudo ana phanta net ingnang dam et pen Manja thana long pondet pusi bertari ponlong All India long labangso main atowara long karangkha labangso program do lasipini dak Karbi ANGLONG along sitame National Highway 36 nili tume impen labangso karangkha je phansi iniwa sitame labangso program dobong musi pinida manja kana police ahin pen nili tum kadobawe protester tumhan labangso aron chokse pura nito khanda khana along kasi nito alang custody long sinang dito nasila so puthat nilitum ningduglo nilitum democratic aron aten pen labangso krihi ain mate labangso somthom tham bila puthat bangso tapjin pen kiu thai sarak nai pu labangso democratic aron nothing men kache song along police tu mahin pen government hin pen labangso nil to pan ini karangkha pen chokche pu pen dakalang litum hin akas studio lang nawan der bangke ni tu duk lo la pen ten News Desk report News.News Karbi ANGLONG. Lakha krepo Mahamaya constituency ki parlo dongmukak Mahamaya Lokimon adawana longta ingdeng troke braketom angdeng Lokimon karcho ni thom ke choketa lonpon. Thang ni pai porani dongmukak Mahamaya dawana long Lokimon karcho aning kanwangason pining lethot sita Lokimon karcho mesen pen patron pon. Pini Mahamaya dawana long sita sarpi sarpu risoijang aklimang paratum pini hempu Lokimon apanta pinang an laluna lam lapen ki kan hai hui pedopon. Lason sita surata kum hai hui chiman pen Lokimon eherjume lapen dowai hai hui chipi pon lo. Hempu Lokimon nito megjang pen megbor prang pen thatto mamen taram pen Lokimon pu pen Lokimon adhorom thirte pen pini Lokimon adhorom do. Lason si pini Mahamaya adawana long mesen pen patron pon. Trokebra ketom Karbi Lokimon adhorom nangklang detpen de nitum kurusar lokon ingkihen sek tarik sipen Februari mate thang tarik sipen ame kejang jothom nikom ame kejang tarik di adap ame nangklang detpen Lokimon puthom hang nasila rada tumke chini ne detlo Lokimon ke gopilo nasi rada tumhan Lokimon ke non adina kai ke arnam nangklang elo Karbi ANGLONG Lokimon nangklang elo ku ratuman than patni detpen thot pini tarik ho bangke nangkang tarik ho bangke itu la Lokimon dhorom hok aron nangklang elo kisi ning separong lasik kiro karjo de la labangso inde thesere la arna phanke man labangso upia joine lo la nitum lusar afan din sangther sangaduk kaceman kacepengge nitum
ningkan sek ningkan ajang pen kicutuki aki adat urusarapat kemen tang hormu kaceman buzar pelekin am takali hem kelong Dan arong pen pertapang dakpon centong ingki News.News Karbi Anglong. Lakhain Korapon nilip constituency ki parlo nihanglong ri Baptist Resort jang kachelang amay tumpen chipatir piponsi ingte inquiresi youth kemamay ifisia sangning pipong deng so kretrok ATP and ponpen recho mili Baptist Church along kipedopon. Lakhain Korapon nilip constituency parlo nihanglong ri Baptist Resort jang kachelang amay pen chipatir piponsi pong inquiresi kichok youth kem recho mili Baptist Church amon doli along si padopon lapen youth kem atipin nang tum asoy ke me ke longaling kam ke me claim non piman non akai ke hingno ifisi sangning pipo ang ding so kretrok pensi and pon lapen labang so jay me kalong lam ke thana tum lake Abraham Tarot Chonbang Christian Education Board NKB Robinson Rongpi Teacher HBI NKB lapen kero karcho tum Rechomili Baptist Church Youth Department kadoka vika chatong bang pharu ki thomsesi chatong pon lapen maesik Tarantli Jeremiah Nehemiah Hosea Isaiah pen tokponsi kilon kikan ason ke patu padopon lapen nihanglong ri Baptist Resort jang kajelang amai thihek pen NLBROKA kijapon atum bai pugan thitemu rap mai phi sabetri kropi Chonbang Johningti rap Chonbang pi Gina Ingtipi Dihim Rinbang Anilson Timu Bidisar Komal Rongpar Davidson Teron Lapen Sonjet Crow Lapen Dihin Kahisa Batum Divinson Bay Lapen Fabric Crow Mai Mesen Pen Pang Cheng Pon Longlo Mai Kijut Anta Messenger Pan Herjume Chohang Pon Nilipan bertapang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Hinyasra mangkang rong gethe lokimon aduwana tumpen aningkan wanga sontata trokke bracket thop ang deng lokimon sangha aron mahang gethe garni ketalon mate karcho se dengpon bini bangso se longge patir pipon rong gethe lokimon aduwan langchari amai maipu Mahendra Tongbi Kongchun Bang Dilip Ronghang Suarlo Chingru Amai Mai Piriling Tipi Chun Bang Pin Bina Rong Parpi Lape Risui Jang Chingru Mamai Mai Puki Soning Pi Chun Bang Rajan Kilinga Tumpen Patil Pipon Si Hot Thang Thang Ningka Krester Kebra Pokebra Serkep Lokimon Sangharon Mahang Tekpon Si Wangbon Pan Pini An Sengkan Pokebra Kitong Angde Lokimon Karcho Asai Paman Pan Rong Kite Lokimon Aduai Sayang Dik Kedengpon Thang Thang Nipai Kitong Arni Pen Pangcheng Pon Si Ipai po arnian porpai ke thom adap angtir ingkung ke thom pen karcho adap porpai nerkep karlitang ato mapanche ke moasai ke dengpon adap porpai ke lokimon amen pen karcho hampang pen kiro karcho kirton asai dengpon ni pai trok la pen trok siar di ason karbi patu ason amung cipati asai dengpon det apian si sai ton ponji mate pajut ponji pusik berta longpon
berta pendak pon irai rong ping News.News Karbi Anglong. Thang ni pai pwarning dong mukak mahamaya do wana long lokimon karcho anying kanwangason pining lethot sita lokimon karcho mesen pen patron pon pini mahamaya do wana long sita serpu risoijang aklimang paratum pini hempu lokimon apanta pinang an laluna lam la pen kikan hai hui pedopon lason sita suratha kum hai hui chuman pen lokimon eherjume la pen do wai hai hui chipi pon lo hempo lokimon nito meg jang pen meg bor prang pen thatto mamen taram pen lokimon pu pen lokimon adhorom thirty pen pini lokimon adhorom do lason si pini mahamaya adwana long mesen pen pachun pon Trokebra kethom Karbi lokimon adhorom nangklang det pen de nitum kurusar lokon ingkihen sek tarik sipen Februari mate thang tarik sipen amek kejang jothom nithom amek kejang tarik di adap amek nang prang det pen lokimon puthom hang lo nasi rada tun ke chini det lo lokimon ke gopi lo nasi rada tulumhan lokimon ke non adina kai ke arnam nang prang lo karbiang bong lokimon nang prang lo ku ratuman than patni det pen puthot tini tarik ho bangke nang thang tarik ho bangke itu la lokimon dhorom hok aro nang prang elo kisi ning separong lasing kiro karjo la labang so ente thesere la arna phan ke man labang so upia joine lo la nitum lusar afan ning sangfer sangadu kaceman kacepengge nitum ningkana sek ningkana jang pen kicutuki aki adat lusar afan temen tang hormu kaceman la buzar peleke nam takali hem kelong Danarong pen berta pendak pon centong ingti News.News Karbi Anglong. Pinyi berta lapan sikang tonik lo dumi thakmi kardom.